day pi baro sa katup khubor jongi kadon Bosco Media Network. Kimat bakong san manta ka sngi kilong. Kiu kerdan ka South Sampair Sub Center sa ka Primary Health Center. In penlut arspa khatsan klur tengka nagabenta ka Twin Meghalaya bat Piggery Mission. Pat kentu katnat DMHO ya upat ba ban shim khia ban ay katika yada COVID khat khandai. Tumantangin pai si khubor ki ba khambania. Hagajingya tai hakayeng dor bar thau an ka jilla henne ka sngi na kalyang menteri badai pet ya katnat ka kwat ka khia ulaya thu ba na kalyang ka sarkar jilla kila shim ya karai ban penkiu kerdan ka sub center ka badon ha South Sampair sya ka PHC. Hagaju ka por menteri ka seng Congress UHM Shangpliang ulaya ro ya ka sarkar nagabenta ka jing penkiu kerdan ya ka sub center sya ka Primary Health Center. Honorable Speaker, sir. In fact, I'm overwhelmed and very excited to see this answer of the government, which I had repeatedly placed a request on every session of the House to consider the South Sampair with the Public Health Center. And seriously today, I'm very happy to see the reply of the government that this Public Health Center for South Sampair has been approved. So therefore, sir, on behalf of the people of the South Sampair and on my own behalf, I'd like to thank the Honourable Minister in charge of Health for considering and approving the Public Health Center. Nakalyang ka sarkar usembut menteri rangba ka jalla upreston tensong ulaya thuba. Kajing pentri kami ki artli ki scheme manatip kung ka Twin Meghalaya Milk and Piggery Mission house nambala led kanwan ra shibon kajing yo nong ki nong kamai jakpo nakakam de dut masi ban penkiru ka yo ka kot jong ka jilla haba juba be kajing kili bala bo jing kili da ka menteri ka seng Congress ka kong amprin lengdo uba preston tensong ulaya thuba ka sarkar jilla kala shimram arspa khasan klur na ka National Cooperative Development Corporation ban pentri kami ka Milk Mission ha ka jilla. First of all, I would like to express my sincere thanks to all the honored members who has highlighted all the issues relating to the implementation of both the missions, milk as well as piggery missions. And so maybe I'll not be able to touch all the points, important points I should say, raised by the honorable members. However, I've already asked my officers, the department, we have already noted down, and wherever need be for modification, for amendment, accordingly we are going to do that. Katanat jangka District Medical and Health Office hene kasngi kalabo ka jingkerpat ikipat ba no song snong ka jilla bikin aya ketika COVID shield khnang banya da yala di na ukhnang jing pang COVID khat khandai haba crunch kilat pathai Khubor Shillong Press Club u District Medical but Health Officer u Dr. MR Basayomon ulai thu ba hapo East Khasi Hills ki briu kim da shim khia ban wan aya ka ketika banya nujor bat ki we ki stage jangka Meghalaya ba ula kerpa de ki briu bakin chim khia ya kani khnang ban rat ding khong ya kani ka jing pang COVID khat khandai kat kum ka jing khen bara yo lum hadu ka santrik uleber ar hajar ar phoi nadu ba sedang ban aya kani ka inject ka thong jong ki nong tre ka kwat ka khia ban inject tika ka de khatwei hajar si spa alai pholai ngut ke bala dep ai inject de tang 100,000 nyau spa alai pho nyau ya ki nong tre ka kwat ka khia ka thong ka de ar phoi hajar 100 spa 100 phosan kat ba ki bala dep ai inject ki de tang khandai hajar san spa khandai phoi na kibala dap hapdeng ka saupusan snem hado sanpo khandai snem karta kibala yo ya uni u COVID shield kilong tang kumba shispa lai pusangon kat ba ki badon 100 snem sajrong kibalawan ai inject kilong tang kumba san spa nyo uprangon so we tengah tharang siom ka human nature tu jongi neglect pun dan nujur mencim snem ko gnai match sa khandia sini hadin kan sapoy ka kajing ma harus pun nisam meeting harus bertata nisam montre staff nisam montre yang ba ki ting na kamta ki kulong ki ting na kamta ki bhayin ki buka rai ka dipang sin muta apa simong imtra ban simong jeksel kadeka jing smo try ki shue smo
ting si sung sky ba por kal ayai cakmat Ikini ki kertas di bawahnya balak sendiri posan sini. Kita ke bahas renjong kertas sopusan harusan sembilan. Nama keserkar kalau iba ini kita di vulnerable groups. Kumpul lockdown dari vaccination phase. Kami sedang shoki healthcare workers. Ada kandil dari Januari nama itu di maki. Sebelum most vulnerable maki teri kam. Kalau kita banyak itu jinshikan. Nomor ba kakam jenis dari tadi bapang jinshikan. Menta kasingi kaseng Meghalaya People United Front bat ka Jantia Students Movement Shangpong Unit hapo ka jingalam khmat u President ka MPUF uprang suyam bentami sajam bat kidukot jengki arseng kila hiar jurib hidala di ya ka jaka bamut banchna coke factory badon hakasnong Shangpong Minkrem Haka jing hiar jurib ki arseng lamba kinong shnong kalaba kani ka jing thmu banchna ka coke factory hakate ka jaka ka bo haka jing mai unong shnong jong ka shnong Minkrem na marba bon hi upat ba barap baryang balet tong umdi bat basajan marjan ba kani ka jaka shnai ka factory haka jing ya kran ba kinong shnong kila ong ba kani ka jing mut shna coke factory kalong ka ba ab jing ma lepai kinong shnong bat kalong ka ba shule bor utrai karkhana haka ju ka por ulong uwahe shnong Minkrem ru namartang menta badang shu sedang shna kala kta ka rep karyang jaka sajjan bat ki jaka tong kumta na kalyang ki arseng kan sasyong perkhatsyan bat kan shimno ya kasin jang Presiden yang MPUF laskin blok sarkil perang suyam teh hadin wada yo kajing jor na kajing katukan ni di nongsong senong berpikir dua tidak wa senai kene kop tri ini dan nei i daga member yang MPUF de here de penhere de kipat member yang i ulai inspection ne ulai jurib i de lade hi upai i kamnu kene kadatan kene kajing senai kene kop awas ken manduan ini hadin ke report yo ina ki katukan dengan nongsong senong yang ka Minkrem Shangpong Minkrem Kecami wato bun ke heli hator jaka kita warap orang tu marjan organika tahu ko mut upachna cook factory kadang man kamte ini liang yang saya ipan perkhat ko i wa lada minister mangkowe lada ji man ngani cook factory kai go je i kajing kali bo ko i ne bun ki jumpa adin yang kata kadang kamte mem kwa au glamre ne ikam ga sen idau inspection cha idau ab i report na itu ne Kedau berkat ide kajing start yang gasen kamu boleh Kabalang Presbyterian nong Saulia kala rakhi ban play kajing dap shispa hnya pusan sinem na kajing sedang kajongka kabala seng na ki missionary na Wales ka gospel ujisu kala poi ha kabalang house nem khat pras pa sa phoi henry kila yo ban pen baptist yaki kristan baning kong e hakari khasi ba jantia house nem khat pras pa sa pondri kata uri jan pu amor ki kristan baning kong patla pen baptist yaki da Reverend William Lewis badu missionary ba bot hadin Reverend Thomas Jones nang ni kabalang kristan kala sedang pat kala pur keleng kari khasi ba jantia kumbalong menta Day nang ni bala segi ki balang kristan ki baning kong hari khasi ba jantia par kathan shatai lammi ngi hari India. Pamenta kasni la pli kani ga jing rakhi kasni bala pen baptis shispa nya pusan slam menshwai urujan badu amor ki kristan baning kong habalang Presbyterian no Saulia. La pen shamkun nya kani ga jing rakhi da ka ba pli umot sakan mau ka jing ruai na ki samla ka balang ki jing duai ki jing pen her ki balun shispa nya pusan slam par ka jing audio cake. Hakani ka program ladon langru ki moderator na baro lai tili ki sinot sepni sinot ribhoi bat sinot mikni bat moderator KJP assembly rengkat bat ki pastor ki temen basan na sora presbytery baro ki pai rungen bat balang bat ki balasha khot ngobha Takum ke balang nong Saulia balang presbyterian nong Saulia ngi penong ngi ki jirakhi mentak sngi ki jesen play yaga jingdap sispanya pusan snem nong ka balang tingi kabalang ni ayo play namar ba ahengi kenika si ka krau ka ba sispa ni pusan snem men shua haga bakum kenika singi lasengi kabalang ka ningkong tam hari kasi ba jantia kabamut kabalang nong Saulia namar hakani ka singi ka pratarik umat khat pras pa sa pun rio lapan baptis ki kristan kasi ki ba ningkong agari kasi ba jantia ki ba kerteng jogi kalong amor baru rujan balik kini ki arut tu penang ke balang ke ningkong hari kesi bajantia balik katalat pendep ahang ni ke balang
anong solia ba di nadu ka takasingi ba la seng ya ka balang nong solia kum ka balang ka banding kong tam hari kasi batetia pat aka tahan chutai laming hi parok we tenak takada kum ka balang ni penlong ya ka jing rakhe da ka bakin ma kurpang ya ka ni ka singi ka bakum ka balang ni das aingo ya blay da ka banta ka ni ka jing pula ka bulale tenak ka jing penshai kidon ki katugani ki para bangai ki bustu bakla amal bagas nam arjar khandreu ka KJP assembly kala penlong ya ka jing rakhe ka jing dap spa ni pusat senam hagni hi ha ka balang nong solia ni skwa ban penshai ba ka tu ka bal penlong ka assembly hagas nam arjar khandreu kadai ka jing rakhe ka jing wan poi ka gospel ka poi ha khat pras pa so poi hangne ga ri ba ye chungi hangne sora handong solia dan dai kini ka bagi rakhe mentapat kadai adin sansnem do ka jing trei jo ki machinery so boneng kong ba ki oban khed ha ba armut ki samla khasi Shillong Kristan ko mga ang mantan khmat wa amor ba rujan apan baptis ki ya pratari umach khat pras pa so pun rio te mentak senam pratari umach arajar poi idap chispa nyo pusan senam te ingin penkut ingin kejerakhe adu ka khat artarik ke jong Desember arajar arpoi maningit skambo bleu nyalam nengi nang ni khmat tat adu ngine pendap ngine kendu ya ka singi ka bakut jong kejerakhe ka jongi te tangini jing patai belengkot ko le sipon ki Badak itu khubor ngila poisa ka bakut tat hadu bangin da syambiang khublei sibun